Idagarutan irugi papagayam nga iba sa ito'y lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga ani iti lawag no iti Batak City. Sagudahin nga iti surat. Dear Manong Nemi, pudno unay tayo kunada Manong Nemi at inapudno nga ayat ket naanos ken managibtur. Ngem kasanon no kanayon latan nga gananos ken nagibtur. Saan gani nga tunggal panagibtur ket adda netuding nga supapak na? Kasano nga ruden Manong Nemi no daytoy ket saan to nga masupapakan? Manong Nemi siyak ni Ani, Mestra Ani. Taawag na kaniyak karigiti kalugarak na may sakngarot nga maestra iti elementarya iti nasilsil nga barangay mi iti Batak City. Inauna karigiti talo nga kamsat. Magitaltalon laeng ni tatang idinto tapap mapanmet aglako iti nateng a produkto ni tatang ninanang ko iti tiyandaan. Nakapagsurtak na kahit kumit nga iburay daytoy lagip tinapalabas ko iti biyag kanayat ajak tupulos malipatan kahit namnamayek Manong Nemi. Nga damat may buray ko ken may batik nga adal ken pagsarmingan ti biag kadigiti padak nga dumngeg ken makipaglagip tinapalabas. Rugyak man nga rud Manong Nemi daytoy nga lagip tinapalabas ko idi ta addan pangisuruwak kalpasan na iti pinagturpos ko ken panakairwar ko iti board. Nga iti dayta nga aldaw Manong Nemi ket nakaragragsakak. Namuak Manong Nemi nga naipasakon ti board ken addan pangisuruwak ken kasangay ko pay. Nagpaalaak Manong Nemi ket pinaggidan ko ti kasangay ko ken ti panagpaalak anakastreka ko iti trabaho. Ngay sumeten Manong Nemi tinangawisak ken ni Rudy nga kainayat ko. Ngay di pa laeng agpasbasa kami ket addan relasyon mi. Maestro met. Naipasana maten ti board na iso na laeng ta. Awampay ti pangisuruan na. Iso ti kundaway Manong Nemi nga panangyam amukon ken kuana kadagiti naganak ken kakabsat ko. Ay agmano akman kada kayo tata nana. Ay kasyan na ka ni Apo Diyos anak. Amom Rudy masansan mo't idin nga may storya na ka ti anak mi. Barok. Nagyaman kami kini Apo Diyos ta uray no sinapsapoy o tinagkarelasyon. Saan nga natunday ti panagadalyo? Tatang, nanang, takas ko na kada kayo idi iti relasyon mi kini Rudy ti pinagbalin mi inspirasyon iti panagbasa mi tapno may pasnek mi. Ken kastamatan kada kayo ti tapin ang panunot ko ti adu nga rigrigat siyo tapno mapagturpos taglaeng. Siguro tata na no adan tumeten na pangisuruwak kahit makaornong to ison tumeten ti panangkid daw ko kada kayo iti ima ni Ani. Ison doon pa nagkasarmi. Tulungak pa lang nga makaadal na giniduwa ka kapsat ko Rudy. Tayo datat karik kada tatang kininana. Ay katalalawan. Saan pa lang na ito ti nasken nga pagsasaritaan tayo anak ko. Saan pa nga panawen nga pagsasaritaan tayo nga banag ti kasar. Kasaya nga mo ita ani anak kita rombe nga gragsak ka. Kaya nagragsak tayo amin. Ay sadya tayo nga agsasango barok ta. Mangsyat tayo man. Nagpulutan tayo ti kilawan ken kaldereta nga nagpaparty kiti kaldeng. Rudy, feel at home. Ngem, ti panaginom mo Gastamot ka na kayo tatang. Nalawad na lang. Anda akto ti bukod ko kabalay. Angem, nakababain lakay. No siya ti umuna nga mamartek at siya tagsangi ili. Siya tagpaskan. So nga di mo kakaduan ti uminom. Tapno awan ti mamartek. Medyo napalaluan ni tatang ti minom Manong Nemi. Iso nga, saan pa yan nga nakapangan kat nakaturugan.
Jagmatan pinalubusan ni Rudy nga agawid pa dya lawag manong tarabiin. Awanin ti tricycle nga mabalin na nga pagluganan nga agpasentro. Kini daw na manong nemi nga agdigos ket kalpasan nga makadigos. When nakapanaw idin manong nemi digiti may di maray iti kasangay ko. Idi ta kasalita na ninanang manong nemi. Anya ka di ita ti plano manak. Planuan niya nang. Ito may panggap ka na kayo kin ni Rudy Umyan ni Rudy. Naisaganam ka din ti pagturugan na. Awa mo ti bakantes ang ka di. Nagtulagan mi itay kin ni tatag mo. Ano umyan ni Rudy, masapol nga kasilid, makisilid ka kin ni ading mo nga Betty. Ket ni Rudy, ti maturog iti silid mo. Nanang anak, iunay-unay itay ni tatag mo. Ano kas pagarikan ta, mabartek isuna, ket di nanton maaramin ti mangbilit kang ka, siyak ti mangipakaam mo. Akas ta ti rumbeng nga mapasamak. Saan nga mabalin, agkaturog kayo, agkaida kayo kini Rudy. Oo nang, awan ti pagdanagan nyo. Kasla mapilpilit kan samad, maestra. Samad akas tanang. Diyak mapilpilit, iso ka awan ti pagdanagan nyo. Makikadaag ka ni Betty. Ta iti silid ko ti pagturugan ni Rudy. Bakit na siya? Ano kasta? Ngem saan ni iso tinapasamak manong nemi. Ta idi maitulod ko ni Rudy iti silid ko sa ako ibaga nga maturugan ti silid ti kabsat ko ti pagturugat ingawin na. Rudy, maestro. Apingan dya palat pagturugan kat silid mo dito ay. Dito ikan. Rudy, saan ka kubara ko pakasta? Nagamang ka. Happy birthday. Kanigdigos ko may numabegat harakat. Ngayon, nadaw-daw ilak no. Nakainumang. Rudy, di nakarakupan na kasta. Maturog kang katsyak. Inak maturog itahin ni ading ko. Kakaiso na nga down di pala yun. Ken kasangay mo. Gano'n niya, hindi mapasama ka na ta. Nakasagana ka mangyasarkan ka. Nagraduarta, nani. Adan pangisuruam ket adan tumatan kaniyak agkasartan to. So ngani, I love you and happy birthday. Rudy, di sarap ko pa nakastay impatan na. Saan ka kayo patanani? Rudy ka nagkak, di kinibibig mo. Rudy, son, Rudy, please. Saan nagngalukuy na kasta gabata. Alis tuwak lang ang masulisog. Oh, Rudy. Samon nga baritan tirik naman ipatpatek ka. Kadipatpatek nagmet. Panawanin tapno ipaimon ti amin. Panawanin tapno na namin tan tiragsak ken imnas ti ayan. Oh, ani. Rudy. Saan ko kumapalay nga kayat. Kadnaskan ko mga tungpalak manunemi tibilin dananang kinitatang nga saan kami ngagkakaida. Uno mapasamak kanimat laeng nga saan ka magkaida kalpasan nga malpas ti araramidan ni. Balbalasek meten digiti agik ken arakop ni Rudy kaniyak. Nabayag meten ang kalkaligagumak nga mapadasak kumamaten. Saan kanto nga baybayan? Baka baybayan nagtulayang nga. Saan kanto nga baybayan nani? Ikarik kang gaum. Rudy. Uwen manong nemi gabo siguro itirugso anang bungon ka na kami ken ni Rudy. Ken gabo tagpimpin na tag kami. Ken nabayagen nga kayat min nga dan mapasamak ka na kami. Iso nga namin pinsanen nga sukok ti bagi. Ti kinabirhen ko kini Rudy. Tapat check manong nemi nga dinak tubaybayan. Ket saan ko nga pinanawan manong nemi?
Dati ko nakita kit kalpasan nga pasamak ti amin kaya umakarak matlaeng ng saan. Nagpatpatnag kami nga nagpapas itiragsak ni Rodi. Kabigatan na manunemi mas daawak tagpakpakada maten ni Rodi. Saan lang agpakada nga agawidan ijay lawag manunemi diket agpakpakada nga mapan kano ijay Manila. Tedya kano ti pagsapulan ti pangisuruan na. Rodi, awan tayo itong ti plano ta. Ana? Imbaga keng kayo di. Awan ti malagip ko. Ada, imbaga keng ka nga no awan ti mastrekak nga mangisuro dito Ilocos sa Jayak Manila. Taad na kayim ko sa Jay. Ada ka magyakin kayim ko nga mangibagbaga nga alis to ka no. Basta dalaki di pasuksok. Sweetheart, sweetheart, jak tog sarday nga text kan tumawag kan ka. Kang runan ti amin ani. Lagi-lagi prem ti karik. Agsubli akto. Tapno isunton ti pa nagkasarta. Agsubli akto. Sigurado ka? Uy. Rodi, sweetheart, nasakang ka di pa ilang umadayo ka, agsapol, ti pangisuruam. Atot mabalin mo nga pagsarkan dito, ijay lawag, ito'y batak. Uray no, saan nga dito, saan nga jalawag, basta, dito Ilocos Norte. Saan nga nasakang pa yung umadayo ka? Kasano ni tiya, dayob, kat, diyak lagi di maawat nga si kanto timang lipat. Sa lagi di Rodi, kang runaan na, kaditay lang rabi nga dan napasamak ka data. Rodi, gawid ka. Sweetheart, tawang ka dito pa nagdalik mo kaniyak, ay patpatig ka ani. Nang Rodi, dan napasamak ka data. Ngamnaskan nga inakidya Manila, dan agur-uri sa jay nga pangisurwa, igawid ka. Please, ani, di na ko maigawid. Jakid dawen ti pamanubos mo no, dikat agpakpakadakin ka. Nga ori no saan ka palubusan, mapangkalata, masapol na palubusan na. Saan, Rodi? Rodi, saan? Diyak kayat, numabalin. Diyak kayat nga ginadayuta. Diyak kayat. Manong nemi kinilaat nak biniglanak ni Rodi. Kastawan iti panagpapas may tiragsak iti napalabas nga rabi nga mabalin na kumagat saan kami nga agsina, saan kami nga sambi nga isarden. Kalpasan na ti kabigatan na kung naklano agpakadan nga agawid sa jalawag nga magpakada matat kamapangkalo sa Manila. Kahit kang ikawid saan nga mabaling agin na dayot Rodi, mabutay nga. Ikatemten yaman nga panagbutin mo, sweetheart. Ha? Pagtalindam ko ma, ti pa nagtalik mo kanyak. Ikarik kat tong palik na kiti-karik. Agsubliak to. Iti pa nagsublik isuntun ti pa panakatungpal na kita rapapta. Isuntun ti pa nagkalaysata. Rodi, jak maibturan. Antamat cellphone. Kanahin tangag tinex. Agchinyat. Kanahin tangag sarita. Kanahin tangag video call. Tapno, may banti ilit tunggal may sakadata. Rodi, sweetheart. Kasumalag kupit ti marugong ko. Di mala. Gabata para mo't layang iti masakbayan ta ti amin. Ken kabutam, ada pa nagtalik ko ken ka. Palubusan ka. Kat sapay ko ma, tamatungpal mo dagiti karim kanya. Sapay ko ma. Kaya di ta makapanawen ni Rodi manunemi sinangudak magtenda tatang kininanang. Ngemjak imbaga kadakwada tiya pinagpakada ni Rodi amapan sa Manila. Tamok nga dadalaheng nga ungtan kan na babalawenda. Pulos nga dida kinanunungan ti panagkaidami di rabi. Amok nga dayta manunemi ti salangan da kami. Salagang jak magusto di na masamak ti rabi Hane. Ha, maestra ka nga. Di mo lang pinanunutin nga may sakang maestra. Makinaig ka din di lalaki nga di kayo pinagkalaysa. Nagkaida kayo di kayo lalaki nga di kayo pinag-asawa. Kasanon no baybayan na kantulain.
Kasanon no? Sus apo ya. Tayo ko nakon, may saka pa ibit karod nga maestra. Mangibabayin kan tulakid di. Tatang, taapin nga may nga nagkaida kayo ha. Kinimbiling ko at kininanang mo nga masapol nga saan kayo nagkaida. Di mo kanimbag kakingwana na ito, bakit? Aman. Anyang saan kanimbag inyo unay ko kayong kuwana ng Jack amo Jack man amo iti dahil anak mo. Siguro akit na makaari mo na yan. Kundi ita. Lading itak tiripasamak tatang. Nanan. Talaga kumamit nga. Agkasalit kam kumamit ka ni Betty. Ang man niya. Tadakad ko kumamaramidan na diyang lalaki no di mo kinayat. Alaman? Awang kumat naramidan na saan mo kinayat. Ala si kaman ti mangsugmat. Bakit? Anak ka di maaramin ti lalaki inuman ti babae. Budnuti ko na ni tatang mo. Ani malasang ko. Naore ko mano igawid na kaidi ni Rudy. Narumor ti sila kalpasan ng tulnog mo. Awang kumat na aramid na. Ang oray kumamit no nagkasilid kayo no talaga nga di mo kayat. Awan ti maramid ti lalaki. Kasano nagsikog kalaw ko kalpasan na kit baybayan na ka. Ay diablo. Makapatayak ti tao nga di na oras. Pakawanindak ko matatang na lang. Pakawanindak ko ngimpatsik nga di naktubaybayan ni Rudy. Agtalay ka kengkwana. Mamati ak kengkwana. Kaya daw dawat ko nga sabi ko saan nakto ko mga baybayan ni Rudy? Sapay ko Adan ni Rudy di Manila idi ta umawag kaniyak manong nemi. Masapol nga sarita kami. Ta barbaring no, may babawi pa lang ti panang isuro na sadyay. Samat pa sigurado. So masapol nga. Ibagak kang kuha ng agawi din. Masapol nga agawi din. Manong nemi inalugoy ko manen ni Rudy tapno ibabawi nati amin. Ngam kaskas di manong nemi ng pateng na. Uy, nagtintinawag kami sa lang tawag saan ka text manong nemi. Text bakak met kat pasarimat no siyak ti tumawag ken kuanam. Aging gang si raragsak manong nemi nang ipakaamo nga dan pangisuruan na. Kat nagamanak met takalpasan ti makabulan manong nemi kat natatnganak. Uwan manong tadi kabutbuteng ko idi kat baka no nagbalin didi apa nakalipat mi em naragsakan tanatatnganak. Saan met lang nagbalin manong nemi didi nagpatnag nga pa nagpapas mi ti ragsak kadidi kasangay ko manong nemi. Intultuloy ko tinang isuro manong nemi kat nagtultuloy met ti komunikasyon mi kini Rudy. Ngem kalpasan tinem nga bulan. Simaduten ni Rudy manong nemi ngag-text ken saan unayan nga umawawag. Iso nga pilit nga siya kun ti umawag nga madnan nagiti kanito nga tinaksungbatan. Aging ka manong nemi nga Jack Pulos makuntakan ni Suna. Manong nemi kaya mo kidi ket busy laing isuna. Kaya mo kidi manong nemi ket makontak kun tumetlaing. Ngem kaputa Jack Pulos matawagan yun. Namatihak manong nemi. Nga binaybay anak. Kaya nalipatan na kun ni Rudy. Nalipatan na kun manong. Iti may sangal daw manong nemi agsangsangit ak. Narugtalan nak ni tatan. Agsangsangit ka. Kung nakamalan mo aramin ka ti lesson plan mo, magsangsangit kamit kayam. Sa anak nagsangsangit, tatang, napulingan naklaing itay. Ken medyo agpanatay nga kamin. Nakumat kasangit ko. Sa anak ka na yan, hindi kalman malasang ko. Tapno mabalib mo nga iyakar ti aligusgus ko. Amok, ngagsangsangit ka. Uno gin sa sangit ka. Uno talagang sangsangit ka.
Anya ti kasangit mo, ha? Nga saan nagsangsang sangit, kunakmet. Taawan ti Ruben nga kasangit ko. Di nakulbo din kunakmet. Dahil ka di nga Rudy, di kasangsangit mo. Nga nabayagan nga saan nga imawag. Nga nalipatan na kanda dyan nga Diablo. Tatang, makitam. Makitam pudno ti kunak, Diablo. Diyak matawagan ni Suna, tatang. Nagsukatin si SIM card. Matinti mo uri kung tawag yung text na. Na ito, inatut ko na midi, nga di nakan tumaybayan, ngagtalik ka keng kuana, nga napudnot pa nagayat na keng ka. Na ito ka di ha, nagbidutak talang. Nagbidutak. Sa mukit inted ti bagim keng kuana idi. Kasano nagbunga ko maday di alaman, kasano nagbunga ko ma. Nadjablo ka, Anita. Nagdakil ko mga nakaibabain tayo. Nukas pagarigan ta, nagsikog ka. Kit binaybayan na ka di dyan nga Diablo nga lalaki. Nawatiak namin idi, keng kuha na tatang. At kasla jak patsin nga may turid na nga. May turid na kon nga baybayan. Kasla jak patsin nga, di na kon kayat. Kit nagayatin ti sa bali nga babae. Diyak kahit nga patsin nga dun sa bali nga patpatig ni Rudy tatang. Nga dun sa bali nga. Gapot takas lang kahit ko pala patsin nga sisyak laing ti patpatig na. Sisyak laing tatang nga kasbat iti kinapudot panagayat ko kayong kuwana. Lino loko! Lipate mo na dyan nga Diablo. Saan nga rumbing ayatim tikas kayong kuwana nga Diablo? Iso nga sarting mo tagsangit. Kahit lipate mo na dyan nga Rudy. Diablo. Namin pinsanan nga nang lipat ni Rudy Manunemi. Nagraduaren ti kabsat ko at tultulungak iti panagbasa na. At damatan pagtrabahuan na. At kuna na kaniyak Manunemi nga gasawa akon. Tay sumatan ti mangtulong iti panagbasa ti burdek mi. Duan nga tawen tinapalabas Manong. At nangasawen nga duan nga tawen nga insukat na ko ni Rudy. Ay, rumbeng unay nga sikat ti umuna kada kayo nga gasawa, Anita. Ta si kang rutina una. Asin no kadi ti William kadi kiti duwa agar-aram kang ka. Ni kadi Maestro Colas, uno ni Tumi nga nagaget nga agtalon, ha? Ubi nga pailayang nanang. Anya? Susapo. Sa bagay. Ang no, agraduar tumaten ni Junior nga bordek. Kada mga no, un-un na anak kagasawa ni Betty nga adyem. Nugasat ko tagbakit nga balasa nga maestra. Awatek nanang. Kahit mo ka di nga ibilang ti bagim kadagiti mamaestra nga nabakitan nga balasang. Tanya pala ngamin ti di mo pangayatan kini Maestro Colas. Kanure pa ni Tumi. Nagagat. Nasingpet. Nanang. Hunod dahil ka di pala yung bagbaga ni tatang mga Diablo nga Rode. Iso ka di pala turayam. Gat na duwan nga tawen, di na palabas. Ha? Nanang, lipate mo dahil dyan nga lalaki. Ani, maestra anak. At dan asawa na. Ken saan nga naikari nga da kayo ti para ti maestra ken maestra. Hiso nga lipate mo ni Rudy. Lipate mo. At dan asawa na ko na ni Nanang Manunemi ngem saan mi asigurado. Wen. Nga oray anya tararamidek nagtalinaed nga napudnot panagayat ko kini Rudy. Amang namnamak nga dumdeng to ti aldaw ngagsubliso na kanyak Manong. Nagsardengan dagiti agar-arem kanyak, nagraduaren ti burdek mi, nag-asawa maten ni Betty. Wen. Inyama mo maten ni Junior ti burdek mi, tinubya na, ket plano da maten ti asawa. Inemen nga tawen tinapalabas, sibudawanen ti damag ko, may papang kini Rudy Manunemi. Anita, tatang, ani ko na yung kadian. Maestra Ani? Maestra Ani nga bakit abalasang? Tatang met, gumana tin diadem. Kaya dan ti agasawa itinubya na. Talaga ka din nga awan ti planong agasawa ha? Tang, ubingag pay. Ken, kasano ko mangarot nga mag-iasawa kada muyo met nga awan pa'y nobyok. Tadya ka di pa'y layang nga Rudy Tururayam?
Ayan po ayak, puraw tong jaywak. Di mo to pala mauri dahil nga jablo nga lalaki, Anita. Napudnot pa nagahit ko keng kuha na tatang. Nagasagana ka aguray. Wen, nagasagana nga giptor. Anusak ta aguray keng kuha na. Makamu ka man langin tibiyag mo. Noon niya ta kaya't mo pagtumbahan tibiyag mo. Bukod mo nga desisyon dahil ta. Yeah. Naaramid man tipagribangam kininanang mo. Napaggraduarda kan, kanabayagin nga magisursuro ka, may sakan nga maestra, hindi pailaeng. Nagasawa maten ni Junior Manong Naimi. Kahit nangasawan siya klaengan nga inauna, tinabati nga may balasang nga maestra. At napayan anak ni Betty. Intultuloy kumatlata tinangisuro ket naragsakak no kapulpulapul ko dagiti ubing nga isuro. Nga madadi kiti kundaway Manong Naimi nga jak makaturog iti rabii ket ni Rudy ti pampanutek. Mailiwak ang kuhana Manong Naimi. Nang runa numalagip ko daydi nga rabii nga kasangay ko. Rudy, ineman nga tawan, Rudy. I miss you. Kaili ko dahil di nga nagpatnag nga napasamak ka na kami. Kat kaanon to nga ta nga maulit manin daddy. Maulit pa yung ata. Siyak matagsarday nga mga karkararag nga sapi ko ma tamapatgan tigid daw ko iti Diyos. Nasapay ko ma tamauroy kunto. Mauray kunto ti pa nagsubli ni Rudy kanya. Wen, sabi ko ma, tamauray kunto. Wen Manong Naimi, ineman nga tawen tinapalabas. Nag-aasawan di kiti duwa kaabsat ko kadadapayan anak ni Betty nga Jack. Yung kaskas day Manong Naimi nga sana ka mapukawan tinamnama. Jak matagsarday nga mga karkarara nga sabi ko ma tamamatgan ni Apo Diyos tikid daw ko nga mauray kunton ti pa nagsubli ni Rudy. Ket kastaon iti ragsak ko manong. Wen, kastaon iti ragsak ko idi. Agpakita ni Rudy kanyak manong. Naladawak ang nagawid manipod ti pagadalan idi tarumwarak. At lalaki nga nakamotorsiklo iti ruangan ti pagadalan mi ni Rudy. Kumusta kan? Kumusta kan, Maestra Ani? Rudy, nagsubli akon. Arakopeng ka. Saan Rudy? Di nakaror ko ba nakasta? Ti amok, kadawang pa ti mangiparit. Isang nagsubli ak. Si karipat patik ko, Ani. Ngim apay. Apay nga takalaeng. Manon nga tawan nga nururay ka. Dito'y ka diturumbeng ang pagsalitaan ta. Umekan. Lumubong kan. Ta itulnog ka. Diya balayo. Kat siyempre, makipanganak tumaten ka na kayo Umekan sweetheart. Kat kasta nga ron tinapasamak Manong Naimi. Limubunak. Kat naghawit kami dito'y balay. Kuskusilapan Manong Naimi kumuskusilap datatang kininanang idi tadumteng kami kini Rudy iti balay Manong. Dita pulos kanunungan ti kaadda ni Rudy. Daan niya ti kahit asawan neto ha? Tatang, daan niya ti kahit mo mapasama ka Anita? Tatang, nanang, dahito yung tinabayag ko ng inururay. Nagsubli ni Rudy. Dapat siyem ka di kakalpasan ti Manong nga tawen kat awampay ti asawa na? Saan ka basta ang dardarasudos, Ani, Maestra? Baka no ad-adan to masaktan ka. Pundot ako ng nalang mo. No makapangantay to, ha? Naskan nga agawid to ni Rudy. Orita damot motor na. Tatang, nanang, no ang pa asawa ni Rudy, kat nakasaganan nga mga asawa kanya. Maki-asawak tumaten. Isumanduyo ko lapdan tiragsak ko. Andan ni Rudy.
ipatungpalan ti Karina kanyak. Nauray kong itlaeng ti lalaking ipatpatig ko tatang na awan tinaramidan da tatang kininanang katsyak tinapaturay ti day tagundaway manunemi. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko no payagsangit iti mamuak no anya tinapasamak bayat iti kawan. Idi tagkakaida kamin kini Rudy. Uwen, tadyak pinalubusan nga agawid no payadda motor na ngem kasanon no dadaka sa mapasamak na iti dalan. Inarakop nak ni Rudy manong. Iti nakairot. Oo, sweetheart. Nabaya ka na kay Liliw. Nupod mo kay Iliw na kaping takalaeng kanaping nga insukat na kita sa bali nga babae. Pagawanan na sweetheart. Nagbali na ka narukop. Sinaktan na nagsagaba. Siguro kat panubok ti panawen kadata tinapasama. Tapno maamwanta no kasano ti kinapud no titong galmesan. Nagtalin na edak ka napudno ken karodi. Ado di kiti lalaki nga nangijaya ti panagayat da kaniya. Ngam awan tinauray da. Tas ikalang ti lalaki nga patpatik ko. Agyamanak no kasta. Agyamanak sweetheart. Agpesongin sukat ka. Ngam ti konakon. Diyak pulos na karik na iti ayat kang kuhana. Nagtalin na nga sikatikis ti pusok. Naglibiin kami. Imbaga tasang kami nga nadaan ti anak. Aging gasya akong tilaumak ang kuhana. Kadawan tinasakit, amarignak, idi agsina kami. Nagsina kami, nagsubliakan ka. Kadagamanak na siyak pailan ti patpatik mo. Diyak tun aramidan pa'y tinaramid ko, sweetheart. Ikarik. Oh, sweetheart. Nagamanak. Kitat karita. Patay lang ti babaling mamagsina karata. Sikakat si kantulaeng ti patpatig ko. Ta naanos ken naibtur managibtur ti pusok nagayayat unay ken ka. Nagmanen manunemi nga nagpapas kami tiragsak ni Rudy. Nepepan nga namin pinsan ti iliw ko ken kuwana ti iliw na met kanyak kanidi tagpakada ni Rudy ti kabigatan na. Diyak mawatan diriknak tadim magsan ti barukong ko. Agsubliak to ani. Iti adumanin nga tawen nga gururaya agsubliak iti Manila. Ta si kasuwek ti panagtransfer ko dito ilawag. Ijay lawag. Diyos ko, Rudy agkabaak. Maulit ka di manen ti kas iti inaramid mo. Basta agsubliak to ani. Kasanot kabayag na uno ka kabit na. Ano nga tanong saan ka nagsubsubli at tulagan ng ti kasartak. Ay, sana ka makastar ti pangisuruak kajay lawag no, saan nga okay ti panagtransfer ko. Agsubliak to. Rudy, naanos ti pusok nga gayayat kang ka maibturak tinaunday nga panaguray ko ti panagsublim ngem kahit kung ipalagip kang ka ada pagpatinggan ti amin Rudy laglagip ang data ang mga no sa anak ton nga makauray kang ka iso nga pang-asim di mo kumuulitin nga saktan ti pusok saan ko mga maulit ti panagsagapag saan ko ngem nagtultuloy manen ti panagururay ko manong nimi. Napukaw manen ti komunikasyon mi kini Rudy. Adu manen nga kalgaw kadanep-nep nga dimteng ken naglabas. Adu nga panagkasangay ko nga awan ti mariknak karagsak. Adu manen nga panakarurus ti bulong dagiti kalendaryo. Panakakanta ti ayog ti Paskwa ken idadateng ti baro nga tawen. Nga man makbaikan iti baro nga namnama. Aging kamanon nami nga jak napupuutan. Agtaway na kun iti 40. Ay! Maestra Ani! Kagasawa kan! Ha! Lumakay ken bumakit kamin kininanang mo. Asin nun tupet ti kaduam.
No, maungaw kami dito lobang. Ubingak pa'y tatang. Ay, ubingak pa'y. Susapo. Baka madamdama, ibagam ngagmenopos kan. Ay, manayunan nga manayunan. Titawon mo, may napya ko ba? Ano, aklo naman, timay sa gada kiti adda ka, tured na nga, mga arim ken ka. Ay, nagtalitid, madlatatik, kandado na tapusap. Anya ka? Ano maro ka na, bakit? Siya ka man taga, mga lukot anak mo. Ay, ani, nanang, ni ka di manen Rudy, turo rayim. Ay, no sapo eh. No idi kat inam nga tawen nga naguray kagat nauray mo. Iti may sa ngarabi eh. Nga nagpatpat nagkay man nga nagpapas. Inam nga tawen, itatangay. Manon nga tawen. Nasurok nga may sa nga dekada. Nga nang may, kaya talaga met. Saan nga rumbe nga item tikas keng kuhana, narukop, saan nga napunot panagayat na. So nga lipate mo. Yeah, po ya. Surusuruay mo nga ayat hindi may sakada kita arim keng ka. Ni Sibyo, mayat na jay. Oro na amunat uminom iti arak, nagagatmat. Agur orek latanatan. Ana? Agur orek latakunak. Noon na ikari nga maoray ko ni Rudy. Noon na ikari nga maoray ko ni Rudy na siya tunay. Kat no, na ikari nga tultuloy, ngagbaketa kabalasang. Awatek na si Pupuso. No daytoy man, tigasat ko. Manong Nemi, intultuloy ko tinangisuro. Intultuloy met Manong Nemi, ni Sibyo iti may nang pasyar kanya. Ebag nga, Rabi, Maestra, ay, Mang Sibyo, pasadya ka na, nakainumak. Kaanon tanga-tanga saan ka nakainom nga umay agpasyar. Enton kaano nga tanga saan ka makaangot iti kat chiko no agat arak. Ay, hawaman gamin tured ko nga agpasyar no saan ka nakainom. Ano nga tapadasa Manong Sibyo no? Saan ka nakainom nga umay? Eh, ag nervyos akmet no. Anak nakainom, ag tagtagargarak no ko gabutan na adik ka ni tiarak. Baka no talagang saan kang uminom kita agtagargar ka. Mano ka din tawin mo, Manong? Eh, kusing kwentak to na. Apa nga nalalakayang kang baro? Ready na yat ko. Kinaykayat na itinag-esawa ti Hawaiano. Eh, manipod mo ti din. Sa anak mo nga nagayayat. Hanggang nasirpat ka. Hanggang gabuta may saka nga maestra. Ay mabayina ka. Hanggang gabuta mabakatang kamatan katawan sa amatan ti urahim. Intorturad ko na. Iso nga dahito sa katimay kapito nga imayag kan. Nag-50 kan ton. Kabay lam tupay nga ta. Mang Sibyo. Ay, susapo. Nalayingat. Ano da dumakit mapanagbat ni Jay? Ijay lawag. Ijay biwan. Agar aramat ka kada kita GRO. Bukit mayat nga pang paubing. No, ada mairwar ko nga ag teenager. Kaya kadwa na ka 18, 19. Sasapo. Inapialamit lang nga pagpalabasak mat nga kuha. Parte kan sa nga talaga, di mamot ibagbagam, Mang Sibyo. Naiamok ti bagbagak, maestra. Mabaling ka din nga gawid kan. Alagat og subliak tumanen, maestra. Saan kan doon nagsubsubli? Gaputaurin na naramidam. Nakaganda doon ti posok. Naikari siguro nga talagang pagkatakon nga balasan. Ngayon nagsubli-subli lata Manong Nemi. Nagsubli-subli lata kadagdagdagan dakmaddananang ginitatan. Anay ko, sumro man ang data atris ko yapo. Yapo, dito sa akin ipatpatay ko. Na maestra, ali. Tatang, isusapo. Napiya ko mamit saan nga dayote, nakaikamangan ni Betty.
po ya, talon na kita anak na, darakal daan. Kaya stamat nga dua kini Junior. Adayumat nga ron ti nagbalayan da Junior. Gaputa, sadya iti pagtrabahuan na nga kasawa. Kasi ka nga inauna, nga nabati ka na kami. Akit di ka matag-asawa ka sa nung nga mga daan kami ti apo ko ken ka. Ay nasakbay, ngagmenopos kabalasan ko. Ag-asawa ka din Ngayong kaskas di manong nemi. Nga sa anak ko nga nagayat pa yun. Gabuta, 46 titawin ko. Hindi pa lang 44 titawin ko nga nagmenoposa. Kaya dahil siguro tigasat ko manong nemi, timay sa karigiti maestra nga napagkataan nga balasan. Nakapsutan na tatang kininanang, ngam nagtalin na edak nga gururay so papak dahito na anus kan managibtur apanagayat ko ni Rudy. No umauray ko wano saan. Ti panawan ti makaikasungbat, kadnuan niya ting kading ni Apo Diyos apara kaniyat. Awatek na si puso. Nagpagkata akon manong nemi kadagyaman naklaunay ti ado nga anus mo anang ibasa dito pakabuklan ti lagip ti napalabas ko. Kaya jak tupulos balipatan kat sabi ko mat at damit na ibatik nga marigmeg da adal kan pagsarmingan ti biyag more power to your program. Tuwing or dagyaman nga pagayam mo ani iti Batak City. Thank you ken ka ani Maestra Ani iting ka pa nang iburay dato lagip ti napalabas mo. Numampay na paay ka ng ururay ang sabi ko mata mauray mong tumatlang ang panagkunak iti kasya ti klase ng lalaki nagawid laeng tapno nagbakasyon siguro ni Rudy iso nga Jesus mailo nga tamad kang kaagad kasya ti napasama kumakit nagsikog ka tapno ada anak mo kuma mga sikasuntukin ka ngam hamet alata ko nadan nga gasat latigasat. Tuwing pagayam nyo, ni manong nyo Nemi Ruiz, mangibat-bat din tinibag oras kada kaya mga sapada. Babay na po.